fáilte Pàdruig agus mór an taingt an bíondum a dú. Sé a bheitthe? So Pàdruig bhfuil géirí becan ní sé gin matéin agus de héaldach as de skíide. Dé am horst agus cemar hat gat lunneag as sa bhela gatéin. Well, sé Pàdruig Moireach an am harán, sanna chaim a hocail an hálabhach an leois, tú siar leois, agus mahath sanna bragar a bhai, agus ma bhaithe sanna siapost a bhai. Agus sé chainnig at rí mahath ach an nócht a ruag, sé dócht ar a bhánar an tú siar. Agus ach dul ras na satin a sin, sé slonneag a bhedasan ach ían góil bordachi an góa. A sin dul ras bíideach. Tú ma bhaithe sé siúna Pàdruig a chainnig at rí. Agus man a húirt mi sanna siapost a hai, san anna hinne chai tócar. Agus sin a gadé. Agus tí hiad chéine hagad bot láin dáice a bhí mas teachú gan scóil nó a báta scóil. Gus bh colach a bhí a fá suas an Gàidheal. Well, cha mi creitin orsin nach ro mi jóolach ar cáileach a bhí fá suas an Gàidhealach cha mi dénne comas ar cáileach agus áte sa bhí eile as an héal. Cúna ará sé fa mi má tolicht, bethe má saontach dáal a bhecam, a chiad chéine hacam. Well, chan me chéine má sin USB. Ach ha chéine ar an híide bhí tornas na seár an orsan na stocha a hain dú van a láichin. Is gohard staurig tornas nis bria, nis grianiche, nis choa. Ach hiad chéine a hacam. Clúich le me bhráthar agus na perichin ach am a múi ar lábrí a saorí. Agus mar sin me siú buich cha bhór fat na húne a clúich gemachan. Sé ar a chéitiich an híide sin gain dhéanú, sé sin a bhíh sin dhéanú gan heacúh sé. Bha garig mór ac an Gàidhealach agus ar a bhaisineog, bhí sin múi fat na húne, sé clúich tjuffer gemichin no, bicyclen no. Rota mar sein. Bhí sé cumar crúcht nó begwichin sa bí? Chavíig, char a croisteach ma hadí sé sé dóchtar a bhain, agus ach bha béchin go leor acin céitis cáin an hóní as an hói. Agus bhí trapáin agus go uan in nine acin cúteoch. A chas sin suas go má lua agus an ghean pliúna sé céadich a bhaint fa ríte mi go náit is gar agil orra idir ro chail sa bí na ro gunne sa bí na ro chú sa bí agus mi dhéannig Peter go maithar bhúta gana dhéanam a dhéon sin su na céadich ar fallá ga cúte gan eile. Agus ísir becer me dhéann Carla van mar choir na cúna character an gúir just úr fás suas. Cha bhór nach rochúltaine na character ha mi creitin. Sig, ha céine am ar fear talamad bug bhí ga Jenna Céili orn, agus sé fear Gia hí a bhain, agus bótach a bhain nóirsin. Sé rút a bhain an nóirsin go mich déine mach sa steach a téhanna chéile go má trí. Victoria war a chéine ar na ráidsin, char ó cara a chultaine nóirsin iad. Agus get nach ró nuas de chlán an as a bhela an nóirsin. Hí tú at clúich a múi clúichbal cóise agus mar sin a röid. Ba nuas de character an án ceas go leor, chan mé san cúsú anamach ich mar sin, sé bailach am géalach van an Gàidhealach cha bhór nach ró gaalacha chula duine an nóirsin. Bha coglaich ann ach cha ruad pailt mar sin iad. Seo nist. Agus
Rotúine cúpad cáildag mar ribí, rotúine tar cuideach a chéile le opad cruúte agus búnbáin bún ará. Séag díach man a búrte héin ag aim pneumónias mar sin rart. Bhí gad a cuideach a chéile, hí na tractor an dul amach agus crinneach an tafatans gan hort arás go tehin géineas nó sin turis chuide gan eile bhí ann agus tá gan sinna dul rart. Agus bhí ag féileachteachis ach go chula Beò nan Gàidheal chaile sam an ggóil. A mí chuinse me dhéann. Seo chála bhaid. Tá sinna dul háas, tá sin ar bhí dul san blianach in mórnéis chaile. Fis ag cunne háise hí íteith ach sé lámór a bheith sin go háirid go clán ág agus bhí sin doch na seos, bhí sin fécinn béchins, bhí píbalach go dás. Jeffers spahors mar sin ar Lámór acu. Lámór gar iad. Agus roláin sa bíile ar a Jackú tron bliana. Weil charró ach Can máta nóta gin mar sin. charró mód an inadal ag nítead go fat sa scaine leim sa go dú. Má bhachad go me sé páirstont. Bhíne píbalach ar a bha mí óg ag seo chála bhaid. Céine go hiad trepach am isteachan. Stoch go mé éhlan tíag na rud mar sin. Schanne céine go déch go más a chaile imimiid díte san ar an néad am bha mí farspis. Bharach gur sin charú láchin chosónig sin an céine go gur aimna planúr gur a rút mór a bheith sin. Agus go mé déine dul go tehanna chéile le draman a gás, bhí go chúise dul ar stoch a gan ar hí láichin agus ga cuit stoch na bachina sin. Agus i bhí as a scóil, dé chiad chuin agat a bhí as a scóil. Có chiad tuite ar bhacha mar éisipa. Né sé cóchiad charánach dá hítear as a bhín scoil as Romis, Miss MacArthur, Miss Macaulay, san na cáilbh go bhain níiseach. Agus ha mé sméineach go rán Miss Macaulay hóisiich mé sé a chiad bliana as a bhín scoil, pí a héin. A céine go mar chiad lách am i gan a scoil, céine chu mí Georí a leint ar dáir halú. Agus charám nach seach na was a chlás agin. Úla as a skíd a héin, agus chaine som covíad a was a scoil an orsinníid ach choú stoch go bhfuil mar hálar man a gnóithín a dul go bhfuil a scoil héine dúntin is. Agus ganad tú as an áisineach gon de hórst an scóilút. Hórst scoilran, sé láchin sonne, a bheith man sin, sé. Sin guspar a bearlacht. As a bhín scoil, hála mé creid. No, nas a dachút, chuir nó árscoil. Bha sáins a córtran mór, gnóchin lotíach mar sin. Chóir bícheolalas, rams creineolalas agus gnóchin cemicach reim go mór. Agus Rebecca agat bh úseach déh géir íanú le bheithir. Charúte charú gus romí stocha ar an hiab bliana as an artscoil, san an nóir sin na hóisiigh mí sméineach ag mé cúspar a dhéanú as an áilhéis dé nólaigh an dhéins mar sin ar airt. Agus bheith fisam go romí géirí rud ag an dhéanú cialtrí science a chumí buch céineach déon cúspar go ríad a bheith san dhéanú. Agus rá féin tóir taichil op a dachi bot dachad na gúte ná de bhachad op a science is wat mar. Charúite díte. Ba suas rein hín is sin dhéanú. Sinna go té. Agus rá tóir na dachi fear a big tóir cá aine dála an éiches mar go bí agus léhúliáiriche na géiseach le program an inginach is. Sé bha tóir adál. Sé go ríad bhil ha brahad agams a tíos fér agams. Gaiceal go leoras an hóid úla feisce a chéile hú na hééis sin agin. Agus bhíh píbdach go dómh agus clúchas mar sin ar airt charú
Cwys safgar as yn hau, hanna mis mewn eich o Ac i'r iwdd yn chro. Sieg. A sy'n rwyd nadroch a sy'n gynnu. A rwyd yn iolach yr cael eich sy'n. Aus goed de krieg in de woenschool. Aus Genoersen. Ro glosod go skol. Stjorne wij no skol. As a skiel gete no che. Wel, efo mi mae gwystan blion y geis. Hwyr mahath o bod yn y stjorne mag. Glosyn na y stjorne mag. Gada fasyn, am i credyn trin y ceir y fies yn ffylch na si apost. Mas dwi da. My fahas mahath toi. Efo dy geori am y stjorne mag. Go yw Sheikh Jaime gan y Nicholson Institute yn y stjorne mag yn ddwrsion. Gys a harwch eich môr o fasyn. Ga balwch o gyfydol stoch ffo balwch ag yr nw i'ch yn y liwys gan ysgol fôr an y stjorne mag. A chor stjorne mag. Doch a oen je goed vast jodig is. De gach uur as y fan. Check a fat zoek af maar byg. De gach fat sy byg. Mas mama chaine. Gan yr hi fies. Check. As kemmer chorsa doet vi as y skol stjorne mag ro na gŵl an gŵt no ro chorsa doet no. Ach fa chorsa. Fe chorsa. Sgil yn mal o hen. Sna dynnu. Agus chord y Nicholson rhaim gymwr fe mi adioch eich. Sieg. Skol. Cwyd harris le dyn yn orsyn. Agus fan y clasi hyn môr. Sfagalior ac awn. Sfagalior cwrsiach yn awn tyf y mwyn ysgol ac cwydioch ag ydw fi sasan. Mae'n balcosh. Ro sasan y spors sy'n cwyd y farg y lisan. Fa mi rif jail ar spors agus balcosh. Agus chifr spors ele fi'n y clwch. Chanel is fi'n y clwch tennis, table tennis, snooker, darts. Fi'n y snaf. Sy'n clwch balcosh, sy'n rhys doch. Fa spors y cwrt am ganaf. Fa gael o'r dachor am yn awn. An y stjorn o gan orsyn. Son fi y gol y sas an y chifr spors. Sech gydach. Aus noorsen renju de heergenjen as a skol. Aus je renju in jen skol akal. Je hiet geen gab maar gebeur. Wel, ga mi gan yn nolhau an yn oberein. Agus man hwrt mi rwft science de chorig yn fa mi gyr i anu. Agus noorsen er hiet vlione fa ceir cwsberen aietri ri hyg. Agus nes y dirain mi. Creiniolas agus bihiolas agus geology agus chemicoch sin ar ein mi ar hyd flianna agus yn dawn y blianna fa aedri da chwsbar as a sin a hyg son a gol ar erd gan nawn y blianna. Wel, rhaid mi da chwsbar yn dawn y blianna creiniolas agus geology. Agus noorsen aedri diolch een chwsbar a hyg son ceim a hort amach agus y geology a hyg mi. So fa mi ceir blion an olhau o brain agus Sheikh Ordram. Ro tor as na hilag yn codwt. Nu amas. Nu amas. Aus ro aach yn sorge fa de bwtch yn codag an ma brain ik yn amsyn ro taisinsje arach. Chalig eich sy'n dylas fi an y doi fan y hwyr awn agus sgawnt gymwyd gwyt cosioch sies Union Street, gyda fi tachar si cwtig yn ffwn y helanin, agus gydjefyn eich jerig yn siachgan. Fi sy'n tachar si hele an y jyffyr farichin. Ac ein y grwb, cwm yn ceiltjus olhau o berein iawn, agus fi giad sy'n y cryniwch eich gacha eich chiadyn an y ma Camerons. Agus fa gael y glior an y hen. Agus eich jerig yn siachgan fi tachar si dyn as na unions. At RGIT, Robert Gordon's Institute of Technology, sé bhain nóirsin, agus an olhau héin, bha union agus an nóirsin cwteach, so fa cael iard dol. Kerst. Als ro gamas sydd op as y byd leis yn tøg yr einiws. Sa'n ti op yn holda na wydyn nhw. Da hos ich mi kort amach ceim fag nwy yn y dol glefa as y chwywan y tŵa. Agus fashion jullie wat oprichten klior aan so fashion een nul gefashion ule opeth le company alle as je in came hort amach
Gebawn sin a hachel geta hich. Was sin vlion mi agin hich prís na holle, sies gomór. Agus va na company in alle Noorsen fein cages gan geologist bach gan vi gan hort board mar mi. Mo sin chemlich mi chemliche hultenjakin har op na huiere oprichin as a chust bar iets rien. Huur mi op het de woord goed op het kerskjaar na krainjolle as a chu an tue ach garone hoprichin as sin wat kialch is na kemen an arranging mar mi an geologist go ju am an hensen tafel an is mi na scalach an atá. Tí seo sé bethe bhain is cránádal. Rupe an úne agad go téir nó roideach a giche sa catal sa gúpil sa giche sa catal. sé min a bhás an ceology sé. Char a corman amson bec an diversion sa bí. Bach mar betrík bh tiige skiers an Calianach de viegi agus golgad nepi bh gopad dus an uad a híd go ú as lá. Agus bit a cúpa collegiaach as nó sin je collegiaach. Cimad net bethe carminatar a big sin an dáid bárá cósa. Well, san fyrn nach op, vai gléfach roi gopad san siamies na sivleones, va aragad mórraid na ta fócat se chulad trappe hiketú arás. Agus bit bro fudach an noparein? Va mi fudach an noparein nósin va, sék. Agus, van aragad más, lanún jem, uafsach ma kutjoch. Char hon nopad heen, chat a chortir am itche ditchith, bin mi atjoch. As rotor gehel, called it in the crown of the kutjoch. Sék, chatjach mi rief go. Crown alle, nach ro kutjiken as na helanen. Sék. Tórak bheit ar bhí as chablach bharsanta runna sin. Agus hawdú a gopad a húf na Gaelic, chicas, agus rangsach ag. Tí hug a sinú mar go bhí tí slí ag abh cos a bhí céim an na geolas cos a bhí chicas na Gaelic. Slí go má lúbach gan hiacu. Mar a hút mi fan mi gopad na Crainjola as sé daflí an hút mi ra mín wel chanel mér san me bheithe. Chur seachat mar seoite ditchith. Man imi seo san tíh blionna ha sinna cíalcha go bhfuil méar cóig blionna gan a bheitthe chur seachat an míana chuanna tú agus a ganin in aragad chur méar san sinna dhéanú fat me bheith. Mar sin rain mi cuasa an a tsecis na beorla an an lásacha sé cuasa de bhar ceologiaag na bhain agus chaimi hallharis an orsin chekisk beorla san bliana. Fat bliana? Fat bliana, sé an hóiseach, sé chaimi gan an húsk gus am an hen chekis beorla san bliana. Skór sin an gomór char bhfuil naragad as a chuúisíte ditchid ach sé bha má bhí féchcin púltar agus dói bethe eile. Rain mi sin san bliana hanna mar as an orsin gan nuís schaiming an hól san bliana raimi cuasas na mianin as dé go críocha chud ar a chúsa sin cha borí nó opad a lorag as na mianin agus chaimi ras i cheachis beorla a ríist gan an hús go at a jaalacht bailla at a jaalacht an trap sin. Agus a ríist chórt náir an chórt na daoinearm wat go má dóial Kutjachal, gemaak ma eial, spórskel jaar aan het brin niet in je spee. Rot ik usach is zo'n driach, maar ik ben nooit niet zo groot ik beurde die. Wat daar goed aan, we zijn een klassieke in een company in. We zijn allemaal Tsjechisch gekend, lokoproche weg op aan de banken. Agus kutjach we zijn een klassieke in als de school heen. Zo'n teunje wat je nog een keer beorla. Aimstoch uadan sans go mí cholamach an orsin a tain ardachchas an opalach. Agus fachu du tar bochgan as a dúig sin nach tééis or sa sícha bheith dúine. Cha betéinú sa bearstach a bhain títe de bhór chuteach. Is bad na bhevoch na na daine bh sa seo an heú. Ach a ganin sin chanin scoúá tar na begáial ar dó a chorican. Ach
wat Beò nan sráidin, Ilas agad bha námas go má agus go daine muoin sráidin fat na húne agus bha behan sráidin huhasach beoghal. Seach tíadach. Rá colach is géaltach gan na dag sa bí, rá chuineach bí a géaltach an rútan. Héil mí gur na daine becan colach is na géil an na cúit gan na dóin a bhacha agus miscoch de géil agus stocha de dhéan agus fan na dóin a céin cúteach. Seach ach ferrig het gút rút sa bí hilas agad chanach mi daine go éal riamh. Agus mar sin gacu sin, agus déanúir sin sé nach chéim a gabú. Well, hanna mé rá sé ríis, just sé go blianana chu seachad sin, agus bha mé gra seach go gopa híos ma yes. Cuid rá sé té bhain 3 míos an 4 míos an rud go mar sin. Mas dú mi opad as jarastan a Tsekkis Gaelic. Agus bheit tóiseach gur cóirse buci a dhéanam sa Gaelic an a hen. Sé project pílot a bhain a riar san bliana. Agus sé cumin na Gaelic mas ma chéine bheit a trachat an aragad ar a hán. Agus huair mi opad a sin na ma hít sér Gaelic sin i hiad Tsekkis Gaelic mi as a Gaelic. Agus chaig go lein. Chaig go lein na Hollanich cúteach. Agus nuair sin 7 goró an húse chusad a bhachal as an áid sin. Chaimad na cúsí an Gaelic adá as i jarasta. Is fan mi an hen som céhar bliana. As hoisi gait cúsí an Gaelic an an níos cúteach rí lein sin an a cola sé an níos héin as dé go a bhí 3 bliana as i jarasta. So a farelle Jenna cúsí an Gaelic was a seo an an níos. Agus mar sin hoisi na hadhan ac in an jarasta na tíirmach ag suas mar a chanasat. Agus cha íor an nóir na bhla ar an níos. Agus Tsekkis Gaelic a chola sin a hen héin. So glós mi fan a jarastan ag ar an níos. Agus hoisi mi Tsekkis a chola sin a hen. Tsekkis Gaelic is cúsbar an eile cúteach tro bhíanana beola. As Tsekkis gúine, Tsekkis Cana. Dia córsad ma éhain bhí Tsekkis Cana, nó decha bhí Tsekkis gas an náisiach, bhfuil a féin tárás ó héin mar go bí. Bhain se ha má bhí mis daine agus a bhí fiachan in rosnach agus be an crach éanas a chlásis mar sin. Agus ma ha daine díchaloch beoghal mat a chuniu sé opad bha a has an heagis gin heagu. Agus dína dúlain hána bhí Tsekkis gúine mar sin, Tsekkis Cana go dúginn soch nach fachgalach ge mar go bí. Sé, mi cretin an grámar, sin a rud bhí fiachan sé grámar a bhí nach gaibh an a dóid agus gin hicat héin dé ha geolach a chatorgan a daine i jóir, torgan a Hollanich scanil fisak fúsar gráman na beola agus féint i tóise go sé sin uadalin agus nósin fiachanrí gráman na Gaelic a bhí nach a gaibh. A bhar chu a sin ma ha lantin modulin agus system fálam sa bí ha inúne a riorst go má lua agus ha na slachten tois a dhémas na Hollanich a rian ha go má tjaun agus mar sin uadan an chanil cúsúne agad ar san na Hollanich ein chona híd agus gyfal at comasach na modulan agus na díachnin ake ein. Agus fel bech agad djévig master tulach úsachi as a láidú déna gadasin a bhí í san túne horska cumas as a gat. Túne nach a mór an úneach go sinnach has John nach úsach bhil dáin ána bhí frekarach raibh. Réir an béthe hafta mar go bí. Ha mis mé go gyfal barach gyrus yn awn inis at an internet sgnwyd yn morsin. Agus na fa awn yr iaf a cwrsig yn yr astar awn, ha sol mar ostig yn y cwrsig yn yr telefon, ha
buin a cholig an America Atlantic Gaelic Academy an cuiteach am tig sin agus at sin Jenna opad émal cuiteach anna gadas an ann sé hawn sé ha í ach chanis ach cuairsigh an í anu as na baltin mór a Gàidhealtach no as na coirisnach a Gàidhealtach agus as na hélanin cuairsigh an láúne agus le go leor taith garagad fan is spar an popalach a chamas a dólat. Sinna rúta ha tsekis cuairsigh an Gaelic chanealt na hadaman go bhí mór íte agus fémi cuiteach an sin anachach agus taith garagad a hort gan a cuairsigh an sin gus an haim at a dól. Agus verú bech verú tírád verú dal vi den bar checkas nach no verú kumal súlmach an chiffer projecten no ne. Well am is na chiffer rútan in drast agus chan mi son cuat Róm go ach fate mar sin hí mi dé hachresach sé ha mi géri vis an a Gaelic dó harige ski kemmer goplik is sinnne maach. Agus an buna gotáiseach a dtíis na bheith, tú ag rúd sa bí genú séfrichte mar go bí. Ha bhí ag? An talte, ríireite. Sé go ríidir. Mór an tainge fát, go mainge.